imali smo 8 treninga, ali 2 s loptom. Malo smo kasnije počeli nego inače, imali smo nekakvih dečki su bili na godišnjem, bili su na odmoru, pa smo relativno kasno počeli sa pripremama, ali s obzirom da su svi relativno mladi ne bi trebao biti problem, radimo, sad smo još na fizičkoj snazi, na kondicijskom dijelu, loptu smo tek malo uključili da osjetimo, još jedno tjedan dana do 10, a onda prelazimo na ono pravo pripremu za utakmice, za prvenstvo i to je to, ne bi trebalo biti problema. Da, najteži mogući protivnik koji je mogao biti, pa mi ćemo to gledati kao jedan dobar trening, jednu dobru školu, bolja ekipa, da u svim segmentima iskusnija, u treningu su već 4 tjedna, tako da oni se već lagano završavaju fazu priprema i posvećuju se utakmicama za prvenstvo, tako da naš je cilj dati maksimum, parirati im trkački, to je ono na čemu ću inzistirati, znači da trčimo napred-nazad svih 60 minuta, a rezultat u ovom trenutku manje bitan. Publika u rukometu uvijek treba biti 8. igrač i puno znači to govori jedan podatak da 2 godine nismo izgubili na domaćem terenu do prošle sezone, uvijek smo imali punu dvoranu, tako da ovim putem pozivam Petrinke i Petrince da se uključe. 13.9. počinje prvenstvo gdje smo domaćini. Treba nam naravno svaki glas, svaka podrška jer smo mlada ekipa, tražit ćemo što više bodova, ići iz utakmice u utakmicu, tako da evo, nadam se da će prepoznati naš rad i trud.